پشتی هەلکردنا زدەتیری هزار خەتیرên agirên Newrûzê li Çiyayên Akrê dê yekem roja salaniya Kurdî welatiyên Akrê li seyrangeha Pişta Rifayê seyranên xwe birêvebirin. Bi vê helkeftê jî Rêveberiya Geşt û Guzara Akrê ahengeka xêzanî saz kir. بله وک رهبری گشت و گذار آکره پیش نوروز ما پلاندان و کدو آنگاه بگیرین آنگاه که اول نکم تدال 21 نوروز وک آمده من نرمت محمد آکره و آنگاه دویج آنها خود سپایل باناسور ده دروچون وک آمار 23 دی که هر دو زالگاه ماور گرتین نوت بنوتو 5000 پشکدارید و گشتیار سردان آکره کربو اکن بجیم پشکدارین رجابری الهجده و 19 جی بیتن 150000 گشتیار و سردان آکره کربو Piştdarên ahenga Newrûzê jî dilxweşiya xwe bi vê helkeftê diyar kirin û dilxweş bûn bi vê ahengê sererayê hebûna qeyranan. Belê ew dibêjin Newrûz cejna Kurda ye û pêtiviye em cejna xwe bi dilsûzî encam bideyn. بەڕاستی نازەم ئەو ساڵەتی پێم خۆش نییە بەو نەورۆزە دەڵێن کە پار خۆشتر یان پێرا خۆش بەس خۆشیت بەڕاستی تێدانە لە بۆی گرانیە و وەسعەکە زۆر گرانە تازەش وا لە سڕی بەنزینخانە هاتووە عالەم هاتە سەفرەی ئەمە لە سڕی بەنزینخانە بووی 3 ساعت لە سڕی بەنزینم گرتیەوە بەڕاستی ژیان نییە هیواداریم ئینشاڵڵا حکومەت چارەسەرێکی مۆزعی دۆخی دەکە ئینشاڵڵا ڕاستی پشتڕۆفۆی جیایکی گەشتیۆریە نوێی تەشبیرکردن کو ئەف ساڵە ڕێڤەبەریە گەشت و گوزەری ڕەو بە سازکردنا بان جورە حەفلا و ئینۆنە هونەرمەندا تشتێکی جدا بوو بەس ئەڤرکە جەو نەیە مناسب بوو جێ داخیە بەس هەرچاوە بیت خەلکێکی باشێکم بووی ئینشاڵڵا بوو ساڵێت بێدیش vî şikley berdewam bîtin hem rêveberiya geşt û guzarî bû sazkirina van cûre ahanga. Seyrangeha Pişta Rifayê li salên nuhetan û ta destpêka salên 2000 cihê seyranên Akrê bû. Nûke dubare hêdî hêdî xelek qesta wî cihî dikin. Mihemed Tahaya Akreyî jî bi deng û stranên xwe dilxweşiya xelkî zêdetir lê kirbû. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.